Iran yashyizeho igihembo gihanitse ku mugore uzica abasirikare ba leta zunze ubumwe za Amerika. Igisirikare cya Iran cyatangaje ko kizajya gitanga igihembo kingana n'ibihumbi 30 by'amadolari y'Amerika ku muntu uzica cyangwa agafata umusirikare wa Amerika, mu gihe umugore uzakora icyo gikorwa azajya ahabwa inshuro 2 z'ayo mafaranga. Ni icyemezo cyatangajwe kuri iki cyumweru tariki ya 16 Kanama 2026. Umugaba mukuru w'ingabo za Iran Amir Hatami yavuze ko iyi gahunda yashyizweho nyuma y'uko habonetse ubusabe bwinshi bw'abantu bashaka kuyigiramo uruhare, nk'uko ibiro ntaramakuru bya leta IRNA byabitangaje. Ikinyamakuru igihe.com kiravuga ko kugeza ubu n'abasirikare ba Amerika barwanira ku butaka bazwi ko boherejwe muri Iran muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati, uretse abitabiriye igikorwa cyo gutabara umusirikare wari mu ndege ya Amerika yahanuwe muri Mata, nubwo hari andi makuru avuga ko ibingibi bitigeze biba mu by'ukuri. Hatami yagize ati, umuntu wese uzica cyangwa agafata umusirikare wa Amerika wateye igihugu akamushyikiriza inzego bireba azahabwa igihembo kingana n'ibihumbi 30 by'amadolari n'ingabo za Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Abagore b'intwari b'abanya-Iran bazakora igikorwa nk'icyo bazahabwa igihembo cyikubye kabiri. Hatami yongeye gusaba Amerika kuva mu burasirazuba bwo hagati, avuga ko abasirikare bayo batagifite uburenganzira bwo kwinjira mu kigobe cy'Abapersi, ikigobe cya Oman cyangwa mu muhora wa Hormuz. Intambara hagati ya Tehran na Washington yatangiye ku wa 28 Gashyantare ubwo Amerika na Israel byagabaga ibitero kuri Iran. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Umuhora wa Hormuz ntuzongera kuba nyabagendwa nk'uko wahoze. Iyo ni Iran ibitangaza. Iran yatangaje ko umuhora wa Hormuz unyuzwamo ibicuruzwa byinshi by'ingufu ku isi utazongera kuba nk'uko wahoze nyuma y'intambara, nk'uko bitangazwa na leta ya Iran. Ikinyamakuru Ukari Times kiravuga ko umugaba mukuru w'ingabo za Iran General Amir Hatami yavuze ko intambara yatumye Iran ikoresha ubushobozi yari isanzwe izi ko ifite, ariko ubu bukaba bwaragaragajwe ku buryo bushobora guhindura uko uyu muhoro ukoreshwa mu gihe kiri imbere. Nk'uko iki kinyamakuru gikomeza kibivuga, muri iki gihe inteko ishinga amategeko ya Iran iri gusuzuma gahunda igamije gushyiraho uburyo bushya bwo gucungurira urujya n'uruza rw'amato muri Hormuz. Muri iyo gahunda harimo guhagarika cyangwa kugabanya uburenganzira bwo gutambuka ku mato afitanye isano na leta zunze ubumwe za Amerika, Israel ndetse n'ibihugu Iran ibona ko byagize uruhare mu bihano cyangwa ibikorwa biyibangamira. Hari ikindi cyifuzo cyangwa se ibyifuzo byo gushyiraho amafaranga yishyurwa n'amato anyura muri uyu muhora, nubwo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran iherutse kuvuga ko ibisobanuro birambuye ku mafaranga yo kunyura muri Hormuz bitari mu biganiro biri kubera muri Oman. Umuhora wa Hormuz ni ingenzi cyane ku bukungu bw'isi kuko ari inzira ikomeye ikoreshwa mu gutwara peteroli na gaze. Mu minsi ishize urujya n'uruza rw'amato muri uyu muhora rwaragabanutse cyane, ibintu byongereye impungenge ku masoko y'ingufu n'ubwikorezi mpuzamahanga. Iran ivuga ko uburyo bushya bwo gucunga Hormuz bushobora gutuma uyu muhora uba igikoresho gikomeye mu kurinda inyungu zayo no gushyira igitutu ku bihugu biyirwanya. Ku rundi ruhande, impinduka nk'izi zishobora kugira ingaruka ku bucuruzi mpuzamahanga no ku biciro by'ingufu. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ko igihugu cye gishobora kwigarurira inzira ya Hormuz. Iran nayo ikabihakana. Umuryango.rwa uravuga ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ashobora gutangaza inzira ya Hormuz nk'agace ka Amerika, mu gihe Iran yahise ivuga ko ibyo bidashoboka. Trump yabitangaje kuwa gatanu w'iki cyumweru turi kuvamo i New York mu kiganiro yagiranye n'abamushyigikiye, avuga ko Amerika ifite gahunda yo kwigarurira iyi nzira y'amazi ifite uruhare runini mu bucuruzi mpuzamahanga bw'ibikomoka kuri peteroli, gaze n'ifumbire. Yagize ati, nitumara kunesha Iran iri gutsindwa bikomeye cyane, nzatangaza ko inzira ya Hormuz ibaye igice cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya magambo aje mu gihe umwuka mubi ukomeje hagati ya Amerika, Israel na Iran. Tehran nayo iherutse gufata ingamba zigabanya urujya n'uruza rw'amato muri Hormuz, inzira inyuramo hafi 20% bya peteroli ikoreshwa ku isi. Iran yahise yamagana amagambo ya Trump ivuga ko inzira ya Hormuz idashobora kwigarurirwa binyuze ku butumwa bwo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku mbaraga za gisirikare. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Iran Kazem Gharibabad yavuze ko ayo magambo adafite ishingiro. Yagize ati, Trump yavuze ko azatangaza ko yafashe inzira ya Hormuz nyuma yo kunesha Iran, ariko iyi nzira ntishobora gufatwa binyuze ku butumwa bwo kuri X, indege z'intambara cyangwa itegeko rya perezida. Trump yanatangaje ko azakomeza gukaza igitutu cy'ubukungu kuri Iran, anagaragaza ko hashobora gufatwa izindi ngamba zigamije kugabanya ubushobozi bwa Tehran. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru.